Sanibonani isive South Africa. Ubaba Msimango lona. Ubaba Msimango akasisa ngoma, akasiyinyanga ligedla. Umuntu lo specialize ngezinto zamaqala, ukulahlekelwa impahla, ukulahlekelwa imoto. Ubaba Msimango uyatholakala la eThembisa eGiyane, e230 Jackie Mncube Street. Licingo lokababa Msimango is 0823645616. Okunye ubaba Msimango akwenzayo uyanceda nangabe ukuthi ekhathe ekhaya awukhona ukulala kahle andikhona ukuphumelela, uyanceda kakhulu lapho ubaba Msimango ngingabonana naye. Lokunye akwenzayo futhi ubaba Msimango uthola ukuthi maybe uhlala umuntu ongazizwa kahle emzimbeni wakho, kumbe nebuhlungu obuthize, kumbe umoya wakho uhlala umuntu ophansi, kumbe uhlutshwa ngamadlozi abantu abaphansi. Ubaba Msimango uyakhona ukukweta kulezo inkinga lezo-ke. Ubaba Msimango uyakhona nokuthi akuncede ngamabhizinisi athize nangabe umuntu osebenza emkhakheni wamabhizinisi. Kunezinto ezithize uhlala phansi naye, uhlale naye nobaba Msimango nibonisane. Ubaba Msimango bese akhona ukukwenza ukuthi ube nempumelelo kulawo mabhizinisi akho owenzayo. Futhi okunye ubaba Msimango akwenzako ukunceda abantu, uthola ukuthi maybe imishado kangaka abantu ukuthi ubaba lo uyalwa nomama, umama uyalwa nobaba emshadweni. Ubaba Msimango uyakwazi ukuthi axazulule leyo nkinga ngendlela ezithize. Kungenzeka maybe ukuthi nilwa njena akukhona kwenzela amadlozi abantu abalele phansi. Ubaba Msimango yakhona ukubona konke lezo zinto lezo-ke. Ungabonana naye nje e230 Giyane, eThembisa, esection iGiyane, eThembisa. Ubaba Msimango lo ngiyabonga.